Amakuru atugeraho yihutirwa cyane mbanje kuguha ikaze nanone mu nkuru zigezweho, inkuru zihutirwa cyane. Ubu ngubu tuvugana abasirikare b'abarundi bivugwa neza ko barenga 6,000 bari boherejwe ku butaka bwa Kongo, dore ko abari bahasanzwe bari bamaze kunanirwa bitewe nuko umubare munini cyane wagiye ugwa kuri uru rugamba, abandi bagafatwa amatekwa, dore ko abasigaye nabo bari kunanizwa na 23 yongeye gucana umuriro rekura amakompura akomeye cyane, ndetse ibintu bikaba byakomeje kuzamba nyuma yo kwigarura bimwe mu bice bikikije ibice byerekeza mu mujyi wa Uvira, Mikenke ndetse n'ibindi bice bitandukanye. za Poezero 23 ubu ngubu yacanye umuriro ifatikanyije na Twirwaneho. Amakuru avuga neza ko Uburundi bwaje gufata umwanzuro, ariko umwanzuro utanumvikanyweho w'igisirikare cy'u Burundi FDNB ku itegeko rya perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye yohereza abandi basirikare barenga 6,000 ngo bari bagiye gukorera mu ngata ndetse no gutanga umusada ku basirikare b'u Burundi bari gucumirwa ku butaka bwa Kongo gufatanya n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ubu tuvugana ibibabayeho ntabwo bibakundiye ko bagera ku mirongo y'imbere ku rugamba, benshi muri bo bahise bapfa nyuma yo gutegwa mbushi ikomeye cyane. Ibi ndabikubwira wumva ukuntu abasirikare b'u Burundi baguye mu nzira akabwa bushwiriri ndetse batageze ku ntego. Ibi rero byatewe ubwoba bukomeye cyane, ikintu gise gitumiza inama ikomeye cyane i Bujumbura. Perezida w'igihugu cy'u Burundi arasobanura ngo iki ko abasirikare bongeye kunyurwamo, ibintu birakomeye cyane ku butaka bwa Kongo. Noneho hari kugenda abahazi, bisa nkaho igisirikare cy'u Burundi cyamaze kugenda kivumburwa strategy kiri gukoresha, nyuma yuko benshi mu basirikare b'iki gisirikare cy'u Burundi bakomeje kugenda bagwa nzira bataragera ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho baboherejwe gusa naho bagiye gutabara ndetse no gutanga umusada. Inkuru zitugeraho ziremeza byinshi cyane muri ibi ngibi. Reka nanone nkubwire ko ndi bukubwira inkuru ikomeye cyane yemeza neza ko General Sultan Makenga, umugaba mukuru w'ingabo za 23 yongeye guca umurongo ntarengwa, noneho yongera no kohereza ingabo mu bindi bice. Ibi bigenze gute ko 23 iri kwa advancinga yikanze iki? Bigenze bite? Ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iki yavuze ko benshi bamaze kuvuga neza ko intare za Sarambwe zifite ijambo ziri kugenderaho? Mukaze muri aya makuru nkubwire byinshi cyane. Duhere kuri inkuru ikomeye cyane, ni inkuru yemeza neza ko abasirikare b'u Burundi bamaze guhura n'uruva gusenya. Ubu tuvugana abasirikare b'u Burundi barenga 6,000 bari bamaze gupangwa ndetse bahawe bimwe mu bikoresho bazifashisha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere yuko nkubwira uko abasirikare baguye nzira ndetse nuko byagenze ngo bategwe, reka nkubwira neza ko ari abasirikare b'u Burundi bari boherejwe n'ubundi boherezwa ku gitutu cya perezida w'igihugu cy'u Burundi. Bamwe mu bajenerali bakomeye bashinzwe ingabo batabyumva batabyemera, dore ko bari barafashe umwanzuro wo kugabanya aba basirikare ku butaka bwa Kongo, nyuma yuko bagiye bagabanywa n'impfu ndetse n'abafashwe mpiri, abandi bakananirwa kuri uru rugamba, imirambo yabo ikajya igaragara ku misozi, kugeza ubwo General Sematama ubarizwa mu mutwe wa Twirwaneho yakomeje guhamagarira leta y'u Burundi ko bazaza bagafata imirambo y'abasirikare babo yandagaye ku misozi ya Mikenke n'ahandi kugira ngo bajye kubashyingura, kuko batangiye kugenda banukira ku musozi. Ibi byose byagiye bishokinga abarundi ndetse birababaza cyane, bumvaga ko nta uzongera guhirahira gufata abasirikare b'u Burundi ngo abohereze kuri ubutaka bwa Kongo. Kuri ubu ngubu nyuma yuko abari kuri ubutaka bw'u Burundi ku mirongo y'imbere ku rugamba basigaye ari bakeya ndetse nabo bari bamaze gusa nabo bananirwa, hakozwe ikimeze nkaho ari igitugu. Perezida w'igihugu cy'u Burundi ahita afata umwanzuro wo kohereza abasirikare barenga 6,000. Bivugwa neza ko ibi kandi ari Dirunyi n'abaganira na Kisekedi akamusaba ko yamukorera mu ngata, akamwohereza abandi basirikare ndetse bagakomeza kugenda bakorana nk'uko bari basanzwe bakorana mu bijyanye no kumuha agatubutse kiganjemo na zahabu. Ubu tuvugana rero abasoda b'u Burundi baguye nzira abenshi. Ni inkuru zivuga neza ko abasirikare b'u Burundi bari bamaze kwicamo ibice bigera kuri 3, nuko ibice bigera kuri 2 bya mbere hafi ya byose benshi bemeza neza ko byatezwe imitego ikomeye cyane ndetse biraswamo amakompura n'amagrenade, ibyatumye hagenda hapfa benshi cyane mu bivunge. Bimwe mu bikoresho byabo bya
byahise byangirika. Abangaba benshi bapfuye bataragera no ku mirongo y'imbere ku rugamba aho bagombaga gutangira guhangana na M23 na Twirwaneho kugira ngo barebe ko bakisubiza ibice byari by'ingenzi kuri bo bya Poezero na Mikenke. Kugeza kuri ubu ngubu bamaze kwamburwa n'iki gisirikare cya M23. Inkuru zitugeraho ziravuga neza ko aba basirikare b'u Burundi kandi bamaze gusa naho bagwa kuri ubutaka bwa Kongo. Ubu noneho bateje ikibazo gikomeye cyane, aho bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi yahise atumizwa mu nama ikomeye cyane y'abakuriye ingabo kuri ubutaka bw'u Burundi. Ubu benshi bari kwibaza icyo gusobanura kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi wamaze gufata ingabo z'igihugu agasa naho azitanze ku kiranguzo. Benshi baremeza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi kugeza kuri ubu ngubu ubwoba bwamutashye mbere y'uko inama itangire yamaze gutumizwa nk'uko bituruka mu buyobozi bw'u Burundi bukuru mu nzego za gisirikare. Uyu mugabo agomba gusobanura ndetse akabazwa ku bijyanye n'ibyo kwangiza bimwe mu bikoresho bya gisirikare, noneho agatuma ubuzima bw'abasirikare bujya mu kangaratete ku mubare ugera kuri uru rwego. Abasirikare rero dore ko bari bashya ku butaka bwa Kongo ubanza batabwiwe uko aha hantu hameze. M23 isa n'iri kubera hose icyarimwe dore ko iri gutungurana cyane. Aha rero bakimara kugera kuri ubutaka bwa Kongo bari kwerekeza mu bice bari bagiye bagaburwamo, dore ko bari bagabuwemo amatsinda y'ibihumbi bibiri kugira ngo baze kwerekeza nyine muri ibi bice. Ni ukuvuga ko yari amatsinda agera kuri 3, ariko amatsinda 2 yari imbere yo bivugwa neza ko bitagenze neza uko yatezwe imitego ndetse akaraswamo n'amakompura n'amagrenade. Ibyishe benshi kubera ko bari begeranye ndetse bikaza kubabaza leta y'u Burundi. Kugeza ubu Tshisekedi ntacyo arabivugaho, ariko bisa nkaho uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi we ari bubiryozwe, dore ko abasirikare benshi cyane bamaze kugenda bamurakarira. Ni inkuru zikomeye cyane, inkuru zemeza neza ko abarwanyi b'igisirikare nanone cya M23 bakomeje kugenda baca imirongo ntarengwa. Ibyatumye General Sultan Makenga yongera gushyiraho irindi tegeko rikomeye cyane. Ni itegeko ryemeza neza ko M23 yamaze kwa advancinga yerekeza mu bindi bice, nk'uko bamwe batangiye kugenda baca amarenga bavuga neza ko ubu Kinshasa isa naho yaziwe. Benshi mu barwanyi bakomeje kugaragaza umubare munini cyane w'abasirikare ba M23 mu bice bishya bivugwa neza ko byatangiye kugenda bishyirwamo abasirikare ndetse n'intwaro kugira ngo bakomeze gukavaringa bafashe urugendo berekeza ibice bigana i Kinshasa. Ni inkuru yihutirwa cyane aka kanya. Byamaze kwemezwa neza ko generali uyu nta wundi ni umwe mu bajenerali bakomeye cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC, umwe mu bamaze abanyamurenge urakeka arinde. Generali Masunzu Pacifique ubu tuvugana noneho inkuru yamaze kuba kimomo. Generali Masunzu Pacifique yamaze gupfa officially nk'uko byamaze kugenda bitangazwa n'abahafi mu gisirikare cya leta ya Kongo nyuma y'ibihuha byagiye bivugwa bati uyu mugabo yapfuye. Bamwe bati siwe wapfuye, bamwe bati niwe warashwe, abandi bati siwe warashwe. Uyu mugabo amakuru yose yamaze kujya hanze ko yarokotse urupfu inshuro zigera kuri 2 kuri ubu ngubu amaze kuba yapfa nk'uko bitangazwa. N'amakuru akomeye cyane yemeza neza ko uyu mugabo General Masunzu Pacifique nyuma y'uko hagiye hatangazwa inkuru zitandukanye z'ibihuha, bamwe ariko bakavuga neza ko izi nkuru zari zifite ibyo zishingiyeho bitewe n'uko bamwe basa naho babifuza ko uyu mugabo yaba atakibarizwa muri iki gisirikare cya leta ya Kongo, yaba yarishwe kera. By'umwihariko ubwo ndavuga abo muri Twirwaneho ndetse na M23 ndetse n'abandi baturage benshi cyane biganjemo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda baherereye ku butaka bwa Kongo ibice bitandukanye, duhereye muri Kivu y'Amajyaruguru za Masisi n'ibindi bice tukaza muri Kivu y'Amajyepfo. Binavugwa neza ko ariho yamaze kugwa neza muri kilometero 1 n'igice uturutse mu mujyi wa Uvira. N'amakuru avuga neza ko uyu mugabo General Masunzu Pacifique umwe mu bazengereje abanyamurenge ndetse avukamo nk'uko bitangazwa. Uyu mugabo wagize uruhare mu kwica bamwe mu basirikare bakuru mu banyamurenge barimo na Michel Ruhunda Makanika. Uyu mugabo kandi nawe akaba yarakomeje kugenda akora operasiyo zitandukanye zari ziyobowe nawe mu bitero bikomeye cyane Tshisekedi yamushinze, ndetse nawe agakomeza kugenda abikorana ubugome bukomeye cyane. Abanyamurenge bagiye bagaragara batwikwa, baribwa ndetse bisa nkaho bari no gushyingurwa ari bazima. Ibi byose bivugwa ko wari ubiri inyuma ari
General Masunzu Pacifique. Uyu mugabo no gukomeza kumuvuga benshi ntabwo babikunda kuko bavuga neza ko ari umwe mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo wagaragaje ubugome, noneho byagera ku cyitwa umunyamurenge akagira ubugome ndengakamere bwa bundi usanga ashobora no gutanga itegeko ryo gutwika abanyamurenge. Ni amakuru rero agaragazwa n'ibimenyetso bigera kuri bitatu byemeza neza ko uyu mugabo yamaze gupfa. Nk'uko bigenda bitangazwa, bamwe mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bivugwa neza ko bamaze gutanga aya makuru nubwo byari byagizwe ibanga, kandi uyu kandi ntabwo yaguye ku rugamba nk'uko bigenda bivugwa, ahubwo bivugwa neza ko ari operasiyo ikomeye cyane y'izasarambwe yamusanze aho yarari, ndetse bivugwa neza ko iyi operasiyo yasanze aryamye nyuma yo kubyuka agerageza kwirwanaho n'abamurinda, biza kurangira n'ubundi arashwe, umurambo we usigara hano bitewe n'umurwano wamaze kuhabera. Intare za Sarambwe ntizabashije gufatisha uyu murambo we. N'amakuru bivugwa ko aturuka mu gisirikare cya leta ya Kongo cyamaze no kuba kigira agahinda gakomeye cyane. Abasirikare mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC bivugwa neza ko baherereye mu gice cya Uvira ndetse n'inkengero zaho, nyuma y'uko hari hatangiye kongera kumvikana ibitero biremereye cyane by'igisirikare cya M23 ndetse cyari cyamaze gukora tombe mu duce nka Mikenke gifatikanyije n'ingabo za Twirwaneho, maze uyu General Masunzu Pacifique akazanwa muri ibice kugira ngo ashinge ibirindiro bikomeye cyane by'ingabo ze, maze n'abarundi baze kubona role yo kugenderaho, kuko bisa nk'aho ibice M23 yarekuye muri Plaine de Ruzizi, Kabunambo, Bijombo, Sange n'ahandi. Ahangaha hari furi ndetse hakomeza kugenda hagaragara abazarendo bahakorera urugomo n'abaturage bahanganye umunsi ku munsi. Uyu rero niwe waruje kuba yabasha gufasha igisirikare cya leta ya Kongo mu giture gikomeye cyane, kuba bahashinga ibirindiro bikomeye cyane, amadefense, ku buryo M23 itaza kongera gukora tombe nk'uko yari imaze gufata ibice bya Mikenke. Uyu rero biravugwa neza ko akimara kugera muri uyu mujyi wa Uvira yaje kuba arara aho yagombaga kurara, ndetse nk'ibisanzwe umutekano wakajijwe, amasasu ntayo muri ibi bice ubusanzwe ntabwo yari menshi, ndetse bisa nkaho hari umutekano, kandi bivugwa neza ko ibi bice ari ibice biri kure y'ahari hari kubera imirwano, ku buryo bisa nkaho kuharara nta effect n'imwe cyangwa se ingaruka mbi n'imwe wagombaga gutekereza. Uretse iyi operasiyo y'intare za Sarambwe bivuga neza ko bashobora kuba bakoranye na bamwe mu barinzi b'iyi nyubako ndetse n'abayikoramo nk'uko bitangazwa. Bivugwa neza ko uyu mugabo yaraye ahasanzwe harara bamwe mu basirikare bakomeye cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo babaje mwa biriya bice, ariko kandi bikavugwa neza ko ari inyubako ifite ibice bibiri, kimwe gikoreshwa n'abasirikare bakomakomeye yaba Barundi ndetse n'abacancuro ariho bashikira, ndetse ifite n'igice cyo munsi y'ubutaka icyo twakita nka cave, ariko kandi bikavugwa neza ko hari ikindi gice kiri ku ruhande rw'iyi nzu kirimo ihoteli cyangwa se n'akabari. Aha rero bivugwa neza ko uyu mugabo ubwo yaravuye muri iki gice giherereyemo ihoteli n'akabari, ubwo yasangiraga n'abandi agiye aho yagombaga kurara harinzwe cyane, bivugwa neza ko aribwo yarashwe amasasu agera kuri 2 ndetse ahita apfa nk'uko bitangazwa. Ubu tuvugana rero abari bamurinze nk'uko byavuzwe bahise bahangana ku buryo bukomeye cyane n'abakomando ba M23 bari muri iyi operasiyo, ariko biza kurangira umwe mu bakomando ba M23 ahacikiye akaboko, ndetse abandi baza kuhamukura ku buryo bwari bugoranye, biza kurangira nta musirikare w'intare za Sarambwe uhataye ubuzima. Benshi baramara kuvuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kugeza kuri ubu ngubu gisa naho kiri kuri pressure n'igitutu kidasanzwe. Benshi mu barwanyi ba M23 bakomeje kubyinira ku rukoma abaturage batuye Minembwe na Mikenke. Inkuru ikimara kubageraho nubwo yakomeje kugenda igirwa ibanga, basimbukiye mu bicu byemezwa neza ko uyu mugabo mu by'ukuri asa naho ari mu batari bakunzwe kuri ubutaka. Havuzwe byinshi kuri we, ariko bisa naho noneho byamaze kurangira confirmed nyuma yo gusimbuka urupfu hafi inshuro 2. Uyu mugabo Masunzu Pacifique yamaze kwicwa.
N'amakuru yihutirwa cyane yemeza neza ko uyu muyobozi cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo za M23 Generali Sultani Nziramakenga Emmanuel uzwi nka Generali Sultani Makenga yamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane wo kwigira Kinshasa, noneho nta mpamvu nimwe igomba gusubika gahunda ndetse n'ibitero bikomeye cyane bigomba kwerekeza mu bice Tshisekedi aherereyemo. Benshi bavuga neza ko Tshisekedi kuba abaturage ndetse n'ingabo ze ziri kugwa mu bice bya Kivu y'Amajyepfo bisa nkaho akenshi ntacyo bimubwira mu gihe ataratangira kumva ibiturika biri kwerekeza iwe ndetse n'iyatuye. Ubu bivugwa neza ko General Sultani Makenga yamaze gufata indege ndetse yamaze gutegura n'abasirikare bagomba gutangira ibitero bikomeye cyane, ibitero bigomba kunyura mu bice bigera kuri 3 ndi bukubwire, ndetse bikaba ibitero bigenda bikoranya imbaraga z'umurengera binifashisha imbaraga z'ikirere, ndetse ibisa nkaho bigiye kwihutisha uru rugendo rujya i Kinshasa dore ko atari na hafi cyane. Ubu tuvugana ndakubwira byinshi cyane General Sultani Makenga amaze gutangaza, asa naho yamaze guca iteka ndetse nta wamuhagarika muri izi operasiyo. Ubu tuvugana ndakubwira nanone indi nkuru ituruka i Bujumbura hariya neza mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Inkuru iravuga neza ikikango cy'intambara cyangwa se ikikango cy'abashatse kwica perezida w'igihugu cy'u Burundi, Imana igakinga akaboko. Ibi ndabikubwira ndetse turaza kumva uko ibintu bihagaze kugeza ubu. I Bujumbura ibintu ntago byoroshye cyane, ndakuzengurutse ibice bitandukanye, Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru, ubwo nitugira Kivu y'Amajyaruguru ndakujyana Masisi na Rubaya za Gatoyi, ndakumanura Rumeneti nkubwira inkuru zikomeye cyane zihari, ariko kandi ntabwo nabura kukubwira ibiri kubera Mikenke na Minembwe kugeza kuri ubu ngubu ibintu birakomeye cyane. Reka twinjirane kuri izi nkuru zikomeye cyane zemeza umwanzuro ukomeye wa General Nziramakenga Emmanuel, General Sultani Makenga umugaba mukuru w'ingabo za AFC M23 nyuma y'inama ikomeye cyane y'abajenerali bakomeye mu gisirikare cya M23. Umwanzuro wamaze gufatwa nta gihinduka. N'amakuru yemeza neza ko umwanzuro wamaze gufatwa na General Sultani Makenga ari umwe mu myanzuro ikomeye cyane yamaze gufatwa yo kwerekeza abasirikare ndetse n'intwaro i Kinshasa, dore ko M23 bivugwa neza ko yamaze kubona indege zigera kuri 2 z'intambara, indege zizajya zibafasha mu kuba barinda umutekano w'ikirere ndetse bagakoresha n'amadrones yo mu bwoko bwa kamikazi nk'uko bigenda bitangazwa. M23 yamaze gutegura urugamba bisa naho ari inzira eshatu zizanyurwamo kugira ngo bakomeze kugenda bapanura birinda ingabo za leta ya Kongo zishobora kuza kubagabaho ibitero. Ubwirinzi bw'ikirere ngo burahari cyane, ndetse bisa nkaho indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yabazengerezaga mu bice bitandukanye bateguragamo ibitero. Iyi ndege ntabwo iherutse kongera kugaragara, bisa nkaho rero nabo bahise bafata umwanzuro wo gukora ubwirinzi bukomeye cyane bw'ikirere, maze bafata ibikapu, bagafata amasasu ndetse n'ibindi bikoresho bagapanwa, nyuma y'uko ubutasi bwa M23 bumaze iminsi muri izi nzira bwamaze gukomfurima neza ko inzira ishobora koroha ndetse n'uwabitambika bashobora kumurimbura. Ahazaturuka ramforo, imbaraga zindi zize gutanga umusada, hose harateguwe imihanda yamaze gufatwa mbere, ndetse bisa nkaho igisirikare cya leta ya Kongo cyinjiriwe mu buryo kitazi. Tshisekedi araza kwisanga ari kumva amasasu menshi cyane aturika. Benshi bavuga neza ko ariho ashobora kuza gushyira ubwenge kujya agatekereza ibyo ari kwikururira, dore ko M23 yo bisa nkaho nta mikino na mito ifite ku bijyanye n'uru rugamba nk'uko amakuru ari kugenda abitangaza. Ubu tuvugana rero inkuru iravuga neza ko benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakimara kumva iyi nkuru, Tshisekedi yatangiye gutanga amwe mu mabwiriza akomeye cyane yuko bagomba gupanura, ariko aho bagomba gupanurira bisa naho bitagikunze, kuko M23 mu gutangaza uyu mwanzuro ukomeye cyane isa naho yari yamaze kuboroka zimwe mu nzira ingabo za leta zishobora kunyuramo, ndetse bisa nkaho bizagorana. Ubu M23 itegeko ryamaze gutangwa, abasore bamaze kwitegura, baraza kwifashisha zimwe mu modoka z'intambara ziremereye cyane ndetse n'andi makamyo asanzwe atwara abasirikare, maze begere i Kinshasa batangire kubombarida, dore ko byumvikana neza ko ingabo za leta ya Kongo zigomba kuba zamaze guturuka hariya mu murwa mukuru i Kinshasa zatangiye kuza guhangana, maze Tshisekedi azajya yabona neza ko amazi atakiri yayandi. Intare za Sarambwe zikomeje kugenda zigerageza gukubitira mu cyico ndetse zihana zitababariye, dore ko
benshi bakomeje gutangaza neza ko agahinda k'ingabo za leta ya Kongo kuri ubu basabye kuba baretse ibyo kuba bavuga ko batitabwaho ndetse n'ibindi bikomeje kugenda bisabwa n'izi ngabo bavuga ko badahabwa, maze bakabanza gufokasinga mu guhagarika uyu muvuduko wa M23 nyuma y'uko General Nziramakenga Emmanuel Sultan Makenga yamaze gushyiraho iri tegeko. Reka turakomeza gukurikiranira urugendo rw'izi ngabo zifasha umwanzuro wo kwerekeza i Kinshasa ndetse n'ibindi bice bisa nkaho ari mu rwego rwo kwereka Tshisekedi ko niwe bahamusanga. Ubu tuvugana rero ku butaka bw'u Burundi ho haravugwa ikimeze nkaho ari ubwoba bukomeye cyane nyuma y'uko abataramenyekana ngo bashatse kwivugana umukuru w'igihugu Imana igakinga akaboko ndetse n'abarinzi be bagakomeza kugenda bamukavaringa. Bivugwa neza ko umuntu utaramenyekana yari yitwaje imbunda, ndetse imbunda bivugwa neza ko ari yo mu bwoko bwa pisto, imbunda yinjiranye muri imwe mu nyubako bivugwa neza ko perezida yari arimo, maze ubwo perezida yasohokaga uyu mugabo akizamura akaboko ashaka gupima uyu mutegetsi w'igihugu cy'u Burundi, bivugwa neza ko yahise acakirwa ndetse bivugwa ko yafashwe n'umwe mu barinzi b'umukuru w'igihugu utaba wambaye impuzankano wari uri mu baturage. Bisa nkaho ubutasi bw'u Burundi bwari bufite amakuru ko perezida ashobora kuba yagambaniwe. Niki gishoboka nko kuba perezida yakinjirirwa n'abafite intwaro se binjira mu nyubako perezida arimo batasatswe? Ibi nibyo benshi bakomeje kugenda bibaza bavuga neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yari yamaze kugwa mu mutego ndetse bamaze kumushyira mu mutego ukomeye cyane, maze Imana ikaza gukinga akaboko. Ariko nanone abamurindaga bakoze akazi gakomeye cyane, bigaragara neza ko bari maso muri iyi minsi kuko bamaze kumenya neza ko akomeje kugenda agerwa amajanja, ndetse na bamwe mu bari hafi ye bashaka kumwivugana kugira ngo nabo bicare kuri intebe y'umukuru w'igihugu, dore ko na manda ye y'imyaka yari yamaze gutorerwa iri kurangira. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi arateganya kongera kwiyamamariza mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu minsi mike umwaka utaha. Ni amakuru agezweho nonaha, ni amakuru yihutirwa cyane ku bijyanye n'intambara ikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho iki gisirikare cya leta ya Kongo gikomeje guhangana ku buryo bukomeye cyane n'izi ngabo za M23. Nonaha ibibaye byo bisa naho ari igitangaza. N'abacancuro bivugwa neza ko ari bamwe mu bamaze iminsi kuri ubutaka bwa Kongo, abaturutse mu gihugu cya Rumania, ariko si bo gusa bari kumwe n'abamwe itsinda rikomeye cyane rya Black Water. Noneho igisa nkaho ari ukuyobya amarari, bari baramaze kwiyambika imyenda ya gisirikare y'impuzankano nyine z'igisirikare cya leta ya Kongo, ndetse bambaye n'imeze nk'abamaske y'aba special force cyangwa se y'abakomando. Ibisa nkaho ari ukwirinda ko M23 yongera kubabonera kure ikaba yabakoraho za operasiyo yagiye ibakoraho, ariko n'ubundi ntabwo bibagendekeye neza. Ni inkuru zigaragaza neza ko nyuma y'uko Mikenke imaze kuba tombe ndetse hakomeje kugaragara bimeze nkaho ari ibitero bikomeye cyane by'igisirikare cya leta ya Kongo bigerageza kuba byafatikanya n'abarundi ngo bongere kwisubiza ibi bice bya Mikenke. Bibaye kuri abacancuro bibasa naho ari nka bya bindi byabaye kuri nyina wa Bizuru. Ubu tuvugana aba bacancuro batakiwe ndetse bafashwe bacyambaye impuzankano y'igisirikare cya leta ya Kongo. Nanone umuzungu yongeye gusebera ku butaka bwa Kongo, intare za Sarambwe zongeye kumwerekana ubwambure, niko twabyita. Aba batatiwe ndetse ari bazima, ibintu byatunguye benshi cyane, turabigarukaho. M23 yongeye gusubira mu mateka, ikora ibyo yigeze ikora mu mujyi wa Goma ku bwa Biringoma, yongera kwicaza aba bazungu hasi ndetse ababwira ibifaransa byinshi cyane, ubwo bari babaze kubasabira inzira mu Rwanda ngo baze gusubira iwabo, dore ko ikibuga cy'indege cya Goma kitari kikiri gukoreshwa nyuma y'uko M23 yari ikimara gufata uyu mujyi wa Goma. Ibi ndabikubwiraho kandi urumva uko M23 yongeye gufata inacakira abacancuro, igisebo cyongera kubajyaho. None turi kwibaza ngo baraza kunyuzwa he basubira iwabo, cyangwa se M23 iraza kuba yabagumana. Ibintu ntabwo byoroshye nanone ku butaka bw'u Burundi. Reka nkubwire neza ko ku nteko ishinga amategeko hagaragaye abarinzi basa naho batandukanye n'abari basanzwe.
ibyo benshi bavuga neza ko ibi bibaye mu gihe ubundi bisanzwe biba mu gihe hari abasirikare batari kumvikana na perezida w'iki gihugu cy'u Burundi kugira ngo abikore maze aze kwirinda abaza kwinjirira bamwe mu bayobozi bafata ibyemezo maze hakaza kubaho nko kumutembagaza ku butegetsi igisa nka kudeta. Uyu mugabo yahinduye abarinzi ndetse no ku ngoro y'umukuru w'igihugu bivuga neza ko umutekano wakajijwe kuri radiyo y'igihugu na televiziyo. Ibi byose biraca amarenga ko perezida w'igihugu cy'u Burundi hari amakuru yamaze kwakira aturutse mu butasi bindaje mbikubwire. Reka tubanze duhere kuri iyi nkuru y'abacancuro bamaze kwisanga mu maboko y'intare za Sarambwe. Nta kindi bafite cyo gukora, nta yandi mahitamo bafite nk'uko byamaze kugenda bigaragara. N'amakuru agaragaza neza ko abacancuro bamaze gucakirwa na M23 bidasubirwaho ndetse yamaze kugenda ibafata ndetse ikabatandukanya kugira ngo hataza kubaho ikimeze nk'igitero cy'ingabo za leta ya Kongo kigamije kongera kubashimuta ndetse n'imirwano yaberaga hano mu bice bya Mikenke ikaza kongera kuba myinshi cyane. M23 muri operasiyo zikomeye cyane yongeye kwifatira abacancuro. Bivugwa neza ko bari baje muri ibi bice kugira ngo bongere gutegura ibitero bya drone. Nk'uko bimaze kugaragara, igisirikare cya leta ya Kongo iyo kitari kurwanisha ibijyanye n'ikirere bisa nkaho kiba kiri gutsindwa. Aba rero bari bazanywe muri bice kugira ngo harebwe niba hari drone zaza kongera gukurwa mu bubiko nyuma y'uko M23 yangije ikibuga cy'indege cya Kisangani ahabikwaga ndetse hakanategurirwa ibi bitero. Ubu tuvugana rero byamaze kugaragara neza ko nyuma yo kwisuganya mu bijyanye no gukoresha ikirere aba bacancuro ari byo bari bajemo maze ngo barebe ko bakisubiza Mikenke bamaze gukoresha izi drone zikarasa ku ngabo za twirwanaho na M23 dore ko bo batarobanura n'abaturage. Ibi rero byamaze kuba bipfuba abacancuro bacakirwa muri operasiyo ya M23 bahise bamanika amaboko kuko aho basanzwe bisa nkaho hari hafunganye cyane, nta yandi mahitamo yo kugerageza kurasa bari kuba bishyize mu bibazo bishobora gutuma bahita baraswa diregite, ahubwo ibyaje gukurikiraho n'uguhita bapfuka ibitambaro mu maso bakajyanwa maze ingabo za leta ya Kongo zigakurikiza M23 amasasu menshi cyane ariko biza kurangira abaye imfabusa. Ubu tuvugana M23 yamaze gucakira aba bacancuro ariko kandi kiri kwibazwa intare za Sarambwe zirabahotora cyangwa se ziraza kubereka itangazamakuru bongere guseba cyangwa se barongera kubarekura, dore ko hari aho bitaza gusaba ko bongera gusabirwa inzira mu Rwanda, ahubwo bwari ukunyuzwa ku butaka bw'u Burundi banyuze ku mupaka wa Kavimvira bagahita berekeza ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye, dore ko bivugwa neza ko banaza ariho banyuze. Ibintu rero benshi bakomeje kujyaho impaka ariko abakomeje gushimangira byinshi bavuga neza ko M23 yari ikwiye kubafata ikabaha igihano gikomeye cyane ku buryo n'undi uzatekereza ko yafatiye umwanzuro wo kugaruka kuri ubu butaka cyangwa se kuhaza ari ubwa mbere ashobora kuzabanza gutekereza kabiri. Ngayo nguko ubu tuvugana ibijyanye no gukoresha ikirere ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo bikomeje kwitambikwa. Reka twigire hakurya i Bujumbura akomeje kuvuga umwuka mubi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi asa naho yamaze gukandagira inkuru zikomeye cyane ziturutse mu butasi ko hari abari kugenda bamutega imitego, ibyahise bituma afata abasirikare bashya ndetse n'umubare wiyongereye kuri radiyo na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi ndetse ku nteko ishinga amategeko no ku ngoro y'umukuru w'igihugu hose hamaze kugezwa bamwe mu basirikare bo mu itsinda twavuga ko ridasanzwe. Bibaye mu gihe abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bakomeje kugwa ku butaka bwa Kongo, noneho M23 iri guhera ku bafite amapeti yo hejuru. Ibi rero byateje imyivumbagatanyo n'igitutu gikomeye cyane mu ngabo z'u Burundi. Bivugwa neza ko perezida w'u Burundi ari kwisanga yamaze kuba yagira abanzi benshi cyane ndetse batari kuvuga rumwe nawe kuri izi ngingo. Ibi rero bivugwa neza ko yaje kumenya amakuru y'ubutasi ko hashobora kuba hari abari gutekereza kuba bamutembagaza ku butegetsi intebe y'umukuru w'igihugu bakayimukuramo mu gihe amatora imyiteguro irimbanyije. Uyu mukuru w'igihugu akomeje kugenda abona byinshi bimwereka neza ko abaturage basa naho
batakiri kumwumva ndetse bisa nkaho byatangiye kugenda abigorana. Ni amakuru yihutirwa cyane ari kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Baca umugani bati urugiye kera ruhinyuza intwari. Nibyo bibaye aka kanya rero, ibyo abantu bifuje kera byamaze kuba confirmed aka kanya tuvugana. Uribaza ngo ni iki kibaye, bigenze bite? Ni amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya M23 kurira no gutakamba kwacyo byamaze kumvwa n'amahanga. Ibi kandi bikaza gukurikizwa n'ibikorwa bikomeye cyane bya gisirikare abasore n'inkumi bamaze gukora ubwo bigaruriye bimwe mu bice by'ingenzi bitandukanye. Ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo nicyo kiri gusufura gisafaringa kigerageza kureba uko cyakisubiza bimwe mu bice mu gihe M23 yo yamaze kubyibikaho ndetse ibyibikaho mu buryo busa naho butayigoye. Ubu tuvugana byamaze kwemezwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango wa East African Community, ubwo ni ukuvuga mu karere k'ibiyaga bigari ndetse na Afurika muri rusange. Akanama kamaze kubyemeza. M23 iraza kwemerezwa Kivu Republic ndetse n'idarapo ryayo nk'uko bamwe bagenda babivuga. Hashize iminsi yahihiswa iki kintu cya barikanizasiyo cyo gucamo Kongo ibice bibiri bitewe n'umutekano w'abaturage, kandi ngo bikaza kuba byaramaze kubonerwa umuti ko bishobora kuza gutanga umuturambye ku bijyanye n'umutekano muke w'ibi bice. Hakaza gushyirwaho imipaka mishya maze Kivu Republic ya M23 ikaza kugenda yemezwa. Ibi benshi bagiye babicira inyeri, ariko nyuma y'utunama dukomeye cyane ndetse Afurika nk'umugabane wifuza umutekano ndetse n'uko abaturage bawo bakomeza kugenda abatekana, utunama dutandukanye twagiye duterana ndetse kugeza no muri East Africa itanga raporo ko iki gihugu cya leta ya Kongo gikomeje kugenda kibuza umutekano, amahoro n'amahwemo bamwe mu baturiye n'iki gihugu. Ubu mwanzuro wamaze gufatwa, ibisa nkaho Tshisekedi bitamushimishije kugeza kuri ubu ngubu. Yari bwitabaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko niyo akomeje kugenda ashyira imbere binyuze muri Kayikwamba ukomeza kugenda azenguruka amahanga yerekana neza ko igihugu cyabo cyatewe, nyamara byamaze kuba confirmed. Abaturage bo ku butaka bwa leta ya Kongo bifuza kwishyura ukizana nibo bakomeje kugenda bagaragara muri uyu mutwe wa M23. Igisa nkaho M23 yamaze gutsinda Tshisekedi ku buryo bwo ku rugamba ndetse n'uburyo bwa diplomasi. Aha rero nta kiba gisigaye uretse cya gitutu cyagiye kigaragara mu bice bisa nkaho M23 yari yarigaruriye. Ubu rero bisa nkaho bitari bwongere ukundi. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ubu tuvugana umuri inyuma wenyine gusa n'umwe ni perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye, nawe utorohewe kugeza kuri ubu ngubu. Benshi bemeza neza ko asa n'uwicariye intebe ishyushye nyuma y'uko etat major y'iki gihugu cy'u Burundi ikomeje kumuhata ibibazo mu nama zitandukanye z'igitaraganya ziri kuba kuri ubu butaka, aho benshi bemeza neza ko ibyo Tshisekedi akomeje kugenda amushoramo bishobora kuzafegita amatora y'umukuru w'igihugu kuri ubu butaka bw'u Burundi nk'uko amakuru agenda abigaragaza. Ubu tuvugana ku butaka bw'u Burundi baritegura amatora y'umukuru w'igihugu azaba umwaka utaha, kandi perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'umwe mu bahabwa amahirwe, ariko akomeje kugenda yoyoka kuko asa naho yagiye agaragara aparticipa mu ntambara iri ku butaka bwa Kongo mu gihe bamwe mu bayoborana batabyifuzaga. Ubu Tshisekedi rero ni wasigaranye wo kumugira inama ndetse no kumufasha muri ibibazo bikomeje kumwugarizwa, aho ubu tuvugana bumwe mu butaka yavugaga neza ko bugomba kwamburwamo M23 ikirukanwa, maze ntiyerekana aho igomba kwirukanwa yerekeza, kuko n'abaturage bo kuri ubu butaka bwa Kongo yamaze kugenda abwamburwa mu buryo budasubirwaho. Imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'imiryango ishinzwe ibindi bijyanye n'amahoro ku isi yongeye kugaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyagiye kibasira mu bihe bitandukanye ibice bisanzwe bituyemo abaturage nk'uko raporo ibigaragaza. Hakagaragara rero ibice bitandukanye, harimo ibice byo muri za Masisi, ibice bya za Rubaya, ibice bya za Minembwe ndetse n'ahandi hagaragara impfu z'abaturage bagiye baraswa na drone z'igisirikare cya leta ya Kongo mu bihe bigiye bitandukanye. Ibi byose byagiye bigenderwaho mu kugira ngo M23 ibe yahabwa Kivu Republic. Idarapo ryamaze kwemezwa, benshi bavuga neza ko hasigaye kwerekana imipaka, ariko bisa nkaho yikase bitewe naho M23 ikontorora. Agahinda benshi bemeza neza ko Tshisekedi afite, bavuga neza ko nta kintu na kimwe gishobora kukamukiza uko yamaze kujya kuri pressure ndetse igitutu gikomeye cyane. Ubu tuvugana Tshisekedi abo yari yiringiye imahanga basa naho ntacyo bakimufasha
bidafashije M23 yo irimo iragera ku ntego zayo nibura kuri 85%. Aba basore bivugwa neza ko bari b'intare za Sarambwe nyine bakomeje kugenda bafatikanya n'amadubu. Bivugwa neza ko ubu tuvugana barimo barasekera ku ryinyo ndetse barimo barabyinira ku rukoma mu gihe bakomeje kugenda batsinda mu buryo bwa politiki ndetse n'urugamba. Nubwo bimeze bityo, ibice bitandukanye bya Minembwe, Mikenke ndetse n'ahandi ho haracyumvikana ibiturika. Amadubu aracyatana ku buryo bukomeye cyane na Wazalendo ndetse n'iki gisirikare cya leta ya Kongo, kuko bigenda bigaragara neza ko urugamba rwo rukomeje mu bice bitandukanye. Amakuru aragaragaza neza ko M23 mu bijyanye na politiki na diplomasi kiyoboye ndetse no ku mirongo y'imbere ku rugamba ifatikanyije n'amadubu, bisa nkaho Tshisekedi nta na kimwe cyagombaga kumurengera kuri iyi nshuro, uretse amahanga nayo yamaze kumva ndetse akakira ibyavuye muri raporo yakozwe n'abahanga mu bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'amahoro, baza kwemeza iki kimeze nkaho ari ukuza gutandukanya M23 n'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Leta ya Kinshasa igasigarukayo maze na M23 ikagira Kivu Republic yayo. Amakuru agezweho nonaha n'amakuru yihutirwa cyane kandi akaba amwe mu makuru asobanura byinshi cyane mu bijyanye n'umutekano na politiki by'akarere k'ibiyaga bigari. Tugiye kwibanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'amakuru aturukayo. N'amakuru meza ku mutwe wa AFC M23, ariko akaba amakuru kuri Tshisekedi yemeye ariko asa naho amushaririye bitewe n'igitutu gikomeye cyane cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko amakuru yamaze kubigaragaza. Perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uyu nta wundi ni Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Fachibeto, n'andi mazina menshi agenda yiyita uyu mugabo. Kandi ndakubwira neza ko akomeje kugenda arikoroza cyane ku bijyanye no kugerageza guhindura itegeko nshinga kugira ngo yongere kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu, nubwo abaturage batabyumva. Izo sizo nkuru nkuzaniye nubwo ari kuvugwaho byinshi muri aka kanya, ariko ndagira ngo nkubwire igitutu gikomeye cyane cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyamaze gutuma uyu mugabo yicara akitekerezaho, agakora inama by'umwihariko n'inzego za gisirikare ndetse n'abafata ibyemezo muri iyi guverinoma ya Kinshasa. Ubu tuvugana nyuma y'igitutu gikomeye cyane Amerika imushinja kwica ndetse no kwangiza amasezerano ya Washington ndetse no kudatera intambwe igamije kugarura amahoro mu biganiro byagiye bikorwa na AFC M23. Ubu tuvugana Tshisekedi yamaze guca bugufi yemera kwirengagiza inama yagirwaga na perezida w'igihugu cy'u Burundi Generali Nyanecyubahiro Evariste Ndayishimiye, wakomeje kumusaba ko yakomeza kwihagararaho ndetse ngo bagakomeza gukukuza bakareba ko M23 bayitsintsura, ndetse byaje kubananira ndetse bikomeza kuba gateranzamba ka nyina wa nzamba. M23 ikomeza kwa divansinga, ariko ingabo z'u Burundi zipfa, iza Kongo zikora withdraw nazo zirukanka amasigamana. M23 iradivansinga ndetse ikomeza kubafatana ibindi bice kugeza na n'ubu. Icyari gihari rero nyuma yo kubona neza ko bisa naho bitagishobotse, uyu muyobozi w'u Burundi, perezida w'igihugu cy'u Burundi nyine Evariste Ndayishimiye, General Neva nk'uko nawe yiyita, yakomeje kugenda abwira perezida w'igihugu cya Kongo ko noneho babona ko wa mutwe wa M23 uko bawutekerezaga atakiri ko umeze ndetse atari kumeze, kuko wakomeje kubananiza akawa mugani, ndetse bisa nkaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika igitutu cyayo cyamaze gukora. Kugeza kuri ubu Tshisekedi yamaze kwemera ibijyanye na M23 kuba yaba yahabwa ibice byayo ikigenga maze igatanga amahoro kuri leta ya Tshisekedi, maze Tshisekedi abaturage bari mu bice bye bamugirira icyizere bakongera kumutora, tamugirira icyizere bagatora undi nawe akaba yabayobora muri iki gihugu cya DRC cyangwa se RDC nk'uko bivugwa, iki gihugu nyine cya Kongo. Ubu tuvugana Tshisekedi yamaze gusa naho yakemera ko M23 yagira ya leta yayo, nk'uko bamwe bagiye bavuga ko ari Kivu Republic, abandi bati ni Volcano Republic. Ibyo byose bikomeza kugenda abivugwa ndetse binagarukwaho. N'amakuru rero agaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kera kabaye ndetse na Tshisekedi nyine bamaze kumva iyi filozofi, ariko benshi bavuga ko iyi filozofi batayumvisha ubwabo, bayumvishijwe n'igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko
amakuru abivuga. Amakuru aragaragaza neza ko Perezida Tshisekedi nyine yamaze gushya ubwoba, ndetse nyuma yo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari imaje kumushyiraho kese ziremereye cyane zirimo izo kwangiza amasezerano ya Washington nkana akayangiza abishaka, ndetse agakomeza kugenda akora ibimeze nk'aho ari lobbying, akomeza kugenda ashaka abandi navuga ko bashaka ko mufasha mu ntambara yirukansa ibihugu bitandukanye. Gusa nta musaruro byigeze bitanga, bisa nk'aho ibi bihugu byagiye bireba amasezerano yasinyanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikagaragara neza ko Amerika yazabafata nk'abagambanyi muri iyi diri. Ubu tuvugana rero Amerika gushyira igitutu kuri Tshisekedi ndetse ni leta ye ya Kinshasa, bivugwa neza ko aribyo byatumye bemera, ariko batemeye nk'uko benshi bari kubivuga. Tshisekedi ubundi ubusanzwe avuga ibintu bugacya bihindura, ariko hano ngo yemeye ndetse atemeye, ndetse asabwa no kugira ibyo yuzuza kugira ngo ibi bikomeze kugenda bijya mu buryo. Ibi kandi yabishinjwe nyuma yo kuma 23 yakoze ibyo yasabwaga byo kuva mu bice bimwe na bimwe yasabwe kugira ngo amasezerano yubahirizwe. Ariko Tshisekedi nyuma y'uko yakomeje kugenda avunira ibiti mu matwi, kuri ubu ngubu yamaze kwemera ko 23 yahabwa ibice byayo, maze na Tshisekedi akagumana amahoro ye, maze hakazacungwa ahubwo wakendereza undi kuko yabarenze ku mategeko n'amabwiriza agenga imipaka y'ibihugu, ndetse yafatwa nk'uwavongereye ubusugire bw'ikindi gihugu. Ubwo tuvugana rero birumvikana neza ko abaturage batuye mu gice 23 yaharaniye, ndetse harimo n'uduce tumwe na tumwe itarabasha kwisubiza, ariko igomba guhita ifata cyangwa se ikadusubiramo hatabaye imirwano bitewe n'amategeko yamaze gushyirwaho, nk'uko hari n'uduce yagiye irekura itarwanyijwe ngo itsindwe, ndetse nk'umujyi wa Uvira yaharekuye ku bushake, ndetse n'ibice biwukikije bya Sange, Bijombo, Kabunambo ndetse na Plaine de Ruzizi. Ubu tuvugana rero hashobora gusubizwamo 23 mu buryo butayigoye. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda havugwa byinshi cyane mu bijyanye n'ibibazo, aho Tshisekedi yabyemeye, ariko bamwe mu basirikare bakomakomeye bakomeje kumubwira neza ko natanga ibi bice bizaba bisa nk'aho Kongo itagifite agaciro, kuko ibirombe byinshi berereye mu bice bya Rubaya kandi ibice bifitwe na 23, kuvuga ko Tshisekedi ndetse n'abakomezaga kugenda bamwereka ko bari kumwe batazabikora, ahubwo bazisunga 23 kugira ngo bakomeze kugenda babyaza agaciro ibi birombe bya Koruta ndetse n'andi mabuye y'agaciro yiganje mu bice bya Rubaya. Gusa Tshisekedi we ababwira neza ko kugira amahoro ahinde, n'ubundi Kongo n'ubutaka bunini kandi bufite iby'agaciro byinshi. Ibice bya Rubaya sibyo bibarizwamo amabuye y'agaciro gusa, ko bakomeza gukorana n'izindi kompanyi zikomeye z'Ubushinwa ndetse n'abandi, bagakomeza gucukura amabuye y'agaciro mu bindi bice, maze bakaza guha amahoro 23. Ariko nanone kugira ngo barebe ko bwacya kabiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo yabyinjiyemo bushobora kwisanga wakiriweho na sanctions mbi cyane, ibihano bishobora kuza kugiraho ingaruka. Ubu tuvugana izi process zamaze kuba zirodinga, ndetse benshi baravuga neza ko iyi ari inkuru ishobora kuza gushimisha bamwe mu baturage bavuye mu bice bya Masisi, mu Birere, Goma, ibice bya Minembwe na biriya bice byose bya Kivu zombi, Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, bashobora kongera kugaruka iwabo ndetse bagasubira mu byabo nyuma y'uko Tshisekedi yamaze gutsindwa mu bya politiki, dore ku rugamba rwo rwamunaniye rugikubita. Namakuru agezweho none yihutirwa, namakuru kandi ari kuvugwa ku butaka bwa Kongo, Burundi, u Rwanda ndetse n'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Namakuru atugeraho none yemeza neza ko igisirikare cy'u Burundi FDNB kirimo kiratarabaza kiboroga cyane. Abasirikare bamwe na bamwe bo mu Burundi baravuga neza ko bamaze kwinjirirwa, ndetse harimo abasirikare mu gisirikare cy'u Burundi bari gukorana bya hafi n'uyu muriko wa 23 barizwa ku butaka bwa Kongo. Uribaza ngo impamvu yibi ni iyihe? Namakuru agaragaza neza ko kuva igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyasaba umusada mu Burundi, maze abasirikare b'u Burundi sukuza kuri ubutaka bwa Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, Antoine Felix Tshisekedi yakira benshi cyane boherejwe na General Neva utegetse igihugu cy'u Burundi, ibyaje kubabaza 23 cyane kugeza ubu. Amakuru aremeza neza ko u Burundi bwamaze kwikanga bamwe mu basirikare ndetse n'ubu
ubutasi bukomeye cyane bwa M23 bwamaze kubageramo. Igitega ahangaha ndetse n'Ibujumbura biravugwa neza ko ikikangari cyose mu bambaye civile bari kugaragara muri uyu mujyi, by'umwihariko Bujumbura ndetse na Gitega. Ahangaha muri iyi mijyi yombi haragaragara ngo abasore bikekwa neza ko bashobora kuba bakorana na M23, ariko kandi bakaba bafite ibyangombwa bemerera kuba bari ku butaka bw'u Burundi. Biravugwa neza ko ubutasi bw'igisirikare cy'u Burundi bwamaze kugenda butanga amakuru ku nzego zibishinzwe ko hamaze kwinjira abasirikare ba M23 bari kuri ubutaka bw'u Burundi, ngo kandi benshi cyane nk'uko amakuru ari kugenda abisobanura. Ni ikikango gikomeye cyane, pressure irazamuka kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi kugeza kuri ubu nawe bamaze kugenda ashyirwaho igitutu. Ibi ndaje mbigarukeho mbigusobanurire. Nanone ndakubwira ikijyanye n'urugamba aho rugeze kugeza ubu. Leta ya Kongo, leta ya Kinshasa nyine ikomeje kugenda ikora ibishoboka byose ngo yongere kuba yagaba ibitero mu bice bitandukanye, ariko imbaraga zo ntazo nubwo umutima ubishaka. Ikiri gutuma abasirikare benshi ba leta ya Kongo basa naho bananiwe kurwana uru rugamba, ibi ndabikubwira, ndetse urumva n'igitutu gikomeye cyane amahanga yamaze gushyira kuri perezida w'iki gihugu cya Kongo Tshisekedi bitewe n'ibyaha bikomeye by'intambara akomeje kugenda ashinjwa. N'amakuru asobanura byinshi cyane muri Kivu y'Amajyepfo turikozeho tukubwira inkuru zihari zigezweho ubu tuvugana. Reka nkubwire ibijyanye n'ubutasi ndetse n'abasirikare ba M23 bamaze kwinjira ku butaka bw'u Burundi, ndetse ngo bariyo mu ibanga rikomeye cyane mu rwego rw'ubutasi ndetse no kuba bakomeza kugenda bagenda runoniza ingabo z'u Burundi. Ni mu gihe M23 mu bihe bitandukanye yagiye yiyama perezida w'igihugu cy'u Burundi bamubwira neza ko ibitero ari kubagabaho ari ibitero bitazamugwa neza, ndetse abarundi bagakomeza kuvuga neza ko ibi perezida wabo ari gukora bisa no kubakururira umuriro, kuko izi ngabo za M23 nta na rimwe zigeze zifata iya mbere ngo zibe zafata n'igisasu na kimwe ngo bakirase ku butaka bw'u Burundi. M23 yagerageje kubaha imipaka ndetse n'ubusugire bw'igihugu, ariko ingabo za leta ya Kongo ntabwo zigeze zibanira, zakomeje kuyigabaho ibitero mu bihe bitandukanye, ndetse ibitero byinshi cyane bigiye bitandukanye binakoresheje imbaraga. Aha kandi ku butaka bw'u Burundi niho hagiye hava ibikoresho Tshisekedi yabaga ku Kinshasa ndetse n'ibindi akuye ku isoko, by'umwihariko ibiturutse mu Bubiligi byose byashikiraga kuri iki kibuga cy'indege cya Bujumbura, ikibuga cy'indege gikuru mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye. Ubwo rero aha hose haturukaga ibi bitwaro bikazanwa n'ingabo z'u Burundi nyine bije guhangana na M23. Ibi rero benshi bavuga neza ko ari byo byarakaje intare za Sarambwe, kuri ubu zikaba zisa naho zamaze kurya karungu bidasubirwaho. Benshi mu barwanyi b'uyu mutwe wa M23 ngo bamaze kwinjira ku buryo bukomeye cyane mu ibanga rikomeye cyane. Intwaro zo ntazo ni ugutata amakuru, bamwe ngo bashobora kuba bafite na tumwe mu dukoresho dukoreshwa mu buryo butandukanye rw'ikoranabuhanga, ndetse aho bivugwa neza ko n'intwaro hari abafite imbunda ntoya ariko batari kugendagenda bazigendana bitewe n'aho bacumbitse. Ibintu benshi bamaze kuvuga neza ko ikibanza aricyo gitutu benshi babwiraga perezida w'igihugu cy'u Burundi mbere yo kohereza aba basirikare ku butaka bwa Kongo, bamubwiye neza ko bizamugaruka. Intare za Sarambwe zishobora kuba zamaze kugera hafi ye neza. N'amakuru ari kugenda avugwa neza ko M23 ubutasi bwayo bufite imbaraga z'umurengera, ndetse bikomeje kugenda bigora leta y'u Burundi. Ubutasi bw'u Burundi buratanga amakuru asa n'atuzuye atagira icyo yafasha ababishinzwe kugira ngo babe baburizamo kuba M23 yamaze kugenda icengera, ariko nanone abareba kure bavuga neza ko M23 ishobora kuba ifite bamwe mu ngabo z'u Burundi baganira ndetse banakorana bose. Umugambi ari ukubirindura uyu perezida w'igihugu cy'u Burundi wigize akarakaye nk'uko M23 yo ibivuga, ndetse ikavuga neza ko yagiye ayigabaho ibitero bitandukanye. Nanone hakomeje kugenda havugwa umwuka mubi i Kinshasa. Biravugwa neza ko bamwe mu nzego za gisirikare ndetse n'abaminisitiri batari guhuriza ku kibazo. Tshisekedi akomeje kuzenguruka amahanga asa n'asaba ibikoresho byo kurwana urugamba benshi bavuga neza ko rwamunaniye ndetse yarutsinzwe mu mpande zose, yaba politiki ndetse na diplomasi, bigahumira ku marari. Rero bamwe batangiye kuvuga neza ko Tshisekedi asa naho ibyo kurwana atakibifite ku mutima,
ahubwo ari gutekereza uburyo bushya ashobora kuva kuri ubu butaka bwa Kongo nk'uko bamwe babivuga, dore ko anifitiye ubwenegihugu bw'igihugu cy'Ububiligi. Tshisekedi kandi akomeje kugerageza kuburizamo ibijyanye n'amatora, kuko avuga neza ko nta matora ashobora kuba mu gihe ku butaka bwe hari kubera imirwano. Nyamara yirengagiza ko n'igihe yiyamamarizaga gutorwa agashyirwa kuri uyu mwanya, imirwano n'ubundi yari isanzwe iba mu bice bitandukanye, aho mu 2023 yari mu nkundura zikomeye cyane zo kugaruka mu mujyi wa Goma. Ubu rero bisa nkaho bikomeje kugenda abimugora. Amahanga yatangiye kuba nkaho amutera uw'inyuma, bisa nkaho abo yaririraga bose nta n'umwe uri kubumva. Leta Zunze Ubumwe za Amerika isa n'iyamaze kumwereka neza ko ari we wishe amasezerano Washington, byakubitaniraho na 2023 nayo ikomeje kutamworohera, bigateza igitutu gikomeye cyane i Kinshasa. Bamwe mu basirikare bakomakomeye b'igisirikare cya leta ya Kongo, amakuru avuga neza ko nabo imyanzuro Tshisekedi ari gufata batari kuyihurizaho, ndetse bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane muri iyi guverinoma ye. Amakuru aravuga neza ko Tshisekedi kugeza kuri ubu ngubu igisa nkaho ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyamuteye umugongo. Ibi kandi benshi bemeza neza ko ku ikubitiro byatewe n'uko Amerika nayo yari ifite urugamba rutoroshye iri guhanganamo na Irani, bikaza kurangira yirengagije Tshisekedi. N'amakuru agezweho akomeye cyane yemeza neza ko twirwaneho itanze isomo rikomeye cyane. Ni isomo bivugwa neza ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'abarundi bamaze guhura n'uruva gusenya, nyuma y'uko izi ngabo za MLDP twirwaneho zirwana ku Banyamurenge ziteze ambushi ikomeye cyane, ndetse zikaza kwica abasirikare bagera kuri 12 b'igisirikare cya leta ya Kongo. 6 b'abarundi bose baguye muri iyi ambushi. N'ibimodoka by'intambara byerekezaga mu bice 23 yavuyemo kugira ngo izi ngabo ziyashinge defense zikomeye cyane n'ibirindiro karahabutaka nk'uko byagaragaraga niwo wari umupangu, ariko bisa nkaho urugendo rutababereye ruhire nk'uko byamaze kugenda abigaragazwa. N'amakuru yamaze kugaragaza ambushi ikomeye cyane igisirikare cya twirwaneho cyamaze gutega izi ngabo ubwo zaturukaga mu mujyi wa Uvira mu birindiro bikomeye cyane, ndetse no ku bubiko bw'intwaro. Ibimodoka by'intambara byiganjemo amakamyo adepurasa abasirikare ndetse n'ibindi bikoresho byabo, ndetse byagaragaye ko hashoboraga kuba hari hateguwe ikimeze nko gushinga defense zikomeye cyane mu bice by'umwihariko Plaine de Ruzizi, Kabunambo, Sange n'ahandi muri ibyo bice. Nyamara amadubu twirwaneho yabashije guhagarika ku buryo bukomeye cyane izi ngabo za leta ya Kongo, ndetse nabo bafatikanya bari bamaze kwishora bibwira ko inzira ari nyabagendwa. Igisirikare cya leta ya Kongo kiri gutungurwa ku buryo bukomeye cyane nyuma y'uko cyumva ko 2023 itakiri muri ibice. Bisa nkaho kibwiye ko amadubu twirwaneho bafite imbaraga nkeya ku buryo badashobora kuza gukontorora ndetse ngo bagire icyo bakora ku ngabo z'ibihugu bitandukanye biri gufasha igisirikare cya leta ya Kongo. Niko gufata uyu murongo w'ibimodoka ntacyo bikanga, bumva ko ibintu ari amahoro. Nyamara amadubu yari yamaze kubatagetinga. Byamaze kwemezwa neza ko amadubu ari kubona amakuru ku buryo bworoshye, ndetse benshi baribaza niba ubutasi bw'amadubu bushobora kuba butari gukorana n'ubutasi bwa 2023 mu kubona amakuru. Benshi bati byaba ari byiza cyane bitewe n'uko aba bose bari kurwanira ikintu kimwe, n'ubwo hakomeje kugenda hitambikamo gishegesha, ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika igakomeza kugenda ibogamira ku ruhande rumwe. Amakuru yaragaragaza neza ko amadubu yamenya amakuru ko izi ntwaro ziri butambutswe, ndetse zikaza gutambutswa ku murongo, kuko bisa nkaho ntacyo bikangaga na gitoya. Byasaga naho inzira ari nyabagendwa. Ubundi busanzwe mu buryo bwa systeme bw'abasirikare mu kudepurasa intwaro n'ibikoresho nk'ibi biremereye, ntabwo bitwarwa ku murongo musururu wapi, hubwo bategura uburyo bwo gutwara intwaro, ndetse byangombwa zikanyuzwa mu nzira zitandukanye zigatwarwa mu byiciro, kuko baba bateganya neza ko hashobora kuza kugira izitegwa ambushi cyangwa se ziza gutungurwa n'umwanzi, maze zimwe zagerayo hakoherezwa ikindi gice kugira ngo nihagira n'izitegwa haze kuboneka ramforo cyangwa se umusada ukomeye cyane. Ibi rero si byo byakozwe ku ngabo za leta ya Kongo, kuko zumvaga neza ko inzira ari nyabagendwa. Batima 23 yari yaratuzengereje yarahavuye, ati nitugende tuhashinga ibirindiro. Nuko bagiye, maze amadubu arabatungura ku buryo bukomeye cyane, abakubita amakompura aremereye cyane. Ibimodoka birashwanyagurika, abakubita amasasu menshi cyane. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo barahangirikira. Nubwo amadubu yatakaje abasirikare, ariko bivugwa neza ko ari bake cyane ugereranyije n'abahaguye ku ruhande rw'igisirikare cya leta
leta ya Kongo yari imirwano iremereye cyane yateye igihombo gikomeye ingabo za Kongo. Byamaze kugaragara neza ko amadubu yari yamaze guca nk'umurongo ntarengwa izi ngabo zitaza kurengaho, ndetse bivugwa neza ko imodoka nk'eshatu za mbere zo zaturikanywe n'amabombe yari yatezwe muri uyu muhanda. Ibyo benshi bemeza neza ko amadubu afite systeme ikomeye cyane, asa n'aho ari gukora mu buryo ma 23 yakoragamo ihana yihanukiriye. Benshi bongera kuvuga neza ko amadubu cyangwa se twirwanaho bakomeje muri uyu mujyo izi ngabo zitabashobora na gato, ahubwo bashobora kwisanga bari guhangana ndetse babaje kugenda batanga isomo. Nagahinda gakomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo, abarundi ndetse n'abandi bafatikanya. Wazalendo zari muri amakamyo ya gisirikare zigenda zibyina inyuma, bisa nkaho zakubiswe n'inkuba kuko hagaragaye imirambo myinshi yabo, abandi birukansa amasigamana bava muri ibi bice. Ibyo benshi bemeza neza ko ibice kugira ngo ingabo za leta ya Kongo zishyiremo ibirindiro bishobora kuza kugorana ndetse bikaba ingorabahizi ku rwego rukomeye cyane. Abasirikare benshi cyane batwirwaneho bagaragaye muri ibi bice nyuma yuko bari bamaze gutwika ibi bimodoka, dore ko bigaragara neza ko ntacyo baramuyemo mu byo bagomba gukoresha uretse imodoka ebyiri zari inyuma. Bivugwa neza ko zarimo ibikoresho birimo amasasu n'ibindi, izindi zahiye zirakongoka nk'uko byagiye bigaragara. Abasirikare ni benshi cyane nyuma yuko habaye iki gitendo gikomeye cyane. Biravugwa neza ko harimo Colonel Gasore ndetse n'abandi baje kwigerera kuri tere baturutse mu bice nyine bya twirwaneho, baza gusanga abasore bamaze gukora operasiyo yagenze neza 100%. Nagahinda rero gakomeye cyane, nubwo benshi batangiye kugenda bavuga neza ko 23 ngo ishobora kuba yarimukiye muri twirwaneho ikaba iri gufatikanya na twirwaneho. Benshi kandi ntabwo bari kubitindaho, baravuga neza ko ahubwo ariko byakabaye, kuko aba bose bararwanira ikintu kimwe, bararwanira uburenganzira bwabo. Uretse Kisekedi ukomeje kugenda agerageza kwinjirira amahanga ndetse akagerageza kugenda yinjirira ibihugu bitandukanye kugira ngo yumvishe abantu ko 23 ari ikintu kibi cyane, ariko abari hafi yayo bakomeza kugenda bagaragaza ukuri ndetse bavuga ko iki gisirikare cya leta ya Kongo gishobora kuba gikomeje kugenda gitungurwa, nyamara mu gihe batekerezaga ko nta kazi kagihari ko guhangana nako. Ibi rero bikaba ari byo biri gutuma bafata amagambo menshi cyane, amatangazo bavuga neza ko 23 ikiri hafi aho, kandi mu by'ukuri ibirindiro byayo aho byamaze kujya hagaragara. Ubu tuvugana mu bice bya Bijombo, Sange, ibice bya Kabunambo, Plaine de Ruzizi, ibice nka Remera n'ahandi, abasirikare ba 23 barekuye bakaba bari mu bice biri inyuma yaho. Bisa nkaho igisirikare cya leta ya Kongo kiri kugira ubwoba ndetse kiri kugerageza kwakira defense zikomeye nk'izahoze ku ruhande rwa AFC 23, ariko bikaba byabagoye. Baratungurwa akanya ku kanya ndetse baravuga neza ko isaha ku isaha bashobora kwakira n'igitero giturutse kuri 23. Abasirikare bari muri ibi bice rero n'abasirikare bake cyane nabo Wazalendo bari kugerageza kugenda basahura bahungabanya abaturage nk'uko byagiye bigaragara, bahanganye n'abaturage ku buryo bukomeye cyane. Bisa nkaho ibice 23 yavuyemo bitarashyirwamo defense z'ingabo za leta ya Kongo. Abantu bari guseka cyane bavuga neza ko no kuba bajya mu bice bitarimo abasirikare byabananiye, bati nibo bari gutsindira urugamba. Ibintu ntabwo byoroshye mu kibaya ndetse n'ahandi.